Hola a todos, bienvenidos. ¿Cómo hablo de mi rutina diaria en serbio? Hoy vamos a aprender de decir de las acciones que realizamos al diario. Voy a pronunciar todas las frases a la velocidad normal y también lentamente para los que necesiten ayuda con la pronunciación. Budim se es me despierto. Budim se. Budim se ujutru u 7. Me despierto a las 6 de la mañana. Budim se ujutru u 7. Budim se ujutru u 7. Budim se i malo se protežem. Me despierto y me estiro un poco. Budim se i malo se protežem. Budim se i malo se protežem. Kada se probudim, ustajem. Después de despertar, me levanto. Kada se probudim, ustajem. Kada se probudim, ustajem. Ustajem iz kreveta i perem lice. Me levanto de la cama y me lavo la cara. Ustajem iz kreveta i perem lice. Ustajem iz kreveta i perem lice. Perem zube y češljam kosu. Me cepillo los dientes y me peino el cabello. Perem zube i češljam kosu. Perem zube i češljam kosu. Oblačim odeću koju sam izabrala prethodnog dana. Me pongo la ropa que elegí el día anterior. Oblačim odeću koju sam izabrala prethodnog dana. Oblačim odeću koju sam izabrala prethodnog dana. Nakon oblačenja idem u kuhinju i pripremam doručak. Después de vestirme, voy a la cocina y preparo mi desayuno. Nakon oblačenja idem u kuhinju i pripremam doručak. Nakon oblačenja idem u kuhinju i pripremam doručak. Volim da doručkujem uz šolju kafe ili čaja. Me gusta desayunar con una taza de café o té. Volim da doručkujem uz šolju kafe ili čaja. Volim da doručkujem uz šolju kafe ili čaja. Kada završim doručak, ponovo perem zube. Después del desayuno, me lavo los dientes de nuevo. Kada završim doručak, ponovo perem zube. Kada završim doručak, ponovo perem zube. Nakon jutarnje rutine počinjem sa radom. Después de la rutina matutina empiezo mi día de trabajo. Nakon jutarnje rutine počinjem sa radom. Nakon jutarnje rutine počinjem sa radom. Proveravam raspored. Estoy revisando el horario. Proveravam raspored. Proveravam raspored. Pravim listu obaveza. Estoy haciendo una lista de tareas. Pravim listu obaveza. Pravim listu obaveza. Idem na posao. Voy al trabajo. Idem na posao. Idem na posao. Stižem na posao. Llego al trabajo. Stižem na posao. Stižem na posao. Proveravam elektronsku poštu.
Reviso mi correo elettronico. Proveravam elektronsku poštu. Proveravam elektronsku poštu. Tokom dana pravim pauzu da nešto pojedem. Durante el día hago una pausa para comer algo. Tokom dana pravim pauzu da nešto pojedem. Tokom dana pravim pauzu da nešto pojedem. Nakon rada vežbam kako bih ostala u formi. Ostao será para el género masculino, ostala para femenino. Después del trabajo, hago ejercicio para mantenerme en forma. Nakon rada vežbam kako bih ostala u formi. Nakon rada vežbam kako bih ostala u formi. Uveče večeram sa porodicom. Por la noche ceno con mi familia. Uveče večeram sa porodicom. Uveče večeram sa porodicom. Zatim se pripremam za spavanje. Luego me preparo para ir a la cama. Zatim se pripremam za spavanje. Zatim se pripremam za spavanje. Po treći put perem zube i presvlačim se u pidžamu. Me lavo los dientes por tercera vez y me cambio a mi pijama. Po treći put perem zube i presvlačim se u pidžamu. Po treći put perem zube i presvlačim se u pidžamu. Na kraju ležem u krevet i čitam knjigu pre spavanja. Finalmente me acuesto en la cama y leo un libro antes de dormir. Na kraju ležem u krevet i čitam knjigu pre spavanja. Na kraju ležem u krevet i čitam knjigu pre spavanja. Muy bien, espero que haya sido útil este video y recuerden practicar. Hasta la próxima.